kugira ngo intare y'ingabo ibwegetse ingore gutera inda, ingore iragorwa cyane kubera amahwa aba ku gitsina cy'ingabo. Intare ni inyamaswa zidakunda kororoka cyane, bamwe bakeka ko biterwa n'imiterere y'igitsina cy'intare y'ingabo. Kigira amahwa agahanda intare y'ingore iyo biri gusenzanya. Ni ibintu rero bakeka ko ari ibya kamere byo kugira ngo zitaba nyinshi cyane, kubera ko zibaye nyinshi nawe urabyumva ntabwo indya byatsi zabasha kubaho ngo zororoke. Bitekerezwa ko ari uburyo Imana yabiremye, intare y'ingabo ikagira amahwa ku gitsina kugira ngo bijye bigora gutera inda, kuko iramutse yororoka nk'uko izindi nyamaswa zororoka nawe urabyumva indya byatsi zahatikirira, ibyatsi byaribwa n'ikizi. Kubera ko ku isi haba hagomba kubaho uruziga rw'ubuzima. Indya byatsi ziribwa n'indya nyama, indya nyama zigafumbira ubutaka, iyo zipfuye ubutaka bukameramo bya byatsi. Uruziga rw'ubuzima niko rugomba kugenda. Umwami w'ishyamba intare uburyo yororokamo rwose busa n'ubutangaje, ntabwo yororoka cyane bitewe n'imiterere y'inkaka yayo. Niyo mpamvu ibyara cyangwa se ibwagura hagati y'ikibwana kimwe na 4. Kugira ngo intanga zifate nabyo bisaba intare y'ingabo kwimya inshuro nyinshi. Tekereza ko intare y'ingabo ishaka gutera inda ishobora kwimya ingore nibura inshuro 50 ku munsi. Uriko ukuntu bigorana, kandi muri izo nshuro 50 wibuke ko inkaka iriho amahwa, ingore iba yahatesekeye cyane. Nakuvuga iyi ngore irokerwa cyane kandi igacika n'ibisebe mu ndi byayo. Hari n'igishaka kurwanya ingabo kubera iba yayibabaje nyine, birumvikana. Ibi rero ni bimwe mu mpamvu zituma intare zitororoka, niyo mpamvu hashyizweho uyu munsi kugira ngo abantu bazirikane ubuzima bw'intare, kubera ko bimwe mu bintu bituma zitanororoka harimo n'ibikorwa bya muntu. Aho intare zagatuye abantu bahakorera ibikorwa bitandukanye byo kubabeshaho, barahubaka, amashyamba barayatema. Niyo mpamvu rero hashyizweho umunsi kugira ngo abantu bazibungabunge. Ariko njye mpamvu bigarutseho nuko hari amasomo abantu bashobora kwigira ku mwami w'ishyamba intare. Intare y'ingabo kandi kantu kagashya wenda umuntu yazirikana nuko aba ari n'umuyobozi w'umuryango. Iba ifite uburenganzira bwo kwimya izi ngore zose zo muri uwo muryango ikomokaho, nta n'ubwo irobanura umwana na nyina. Iyi ntare y'ingabo ibonye hari indi ntare y'ingabo yabaye agasore yatangiye kwimya, ihita yirukana cyangwa ikayica. Izo yirukanye rero ziragenda zigakora itsinda ry'ibyihebe, zikajya zigaba ibitero shuma mu miryango itandukanye, zikica abayobozi b'imiryango, zigasigara ziyobora gutyo. Izo zirukanywe z'udusore ziragenda nazo zikaba ahantu runaka, zigakora akantu kameze nk'agatsinda, zikajya zicunga ahantu hari intare zishaje z'ingabo, zikazica cyangwa se zikazirukana kugira ngo zigarurire wa muryango. Intare ni inyamaswa ibarirwa mu binyamajanja, ikaba ari inyamaswa y'inkazi, igakurikirwa n'izindi zirimo ingwe, igisamagwe. Buriya ingwe niyo bita leopard, igisamagwe ni tiger, hamwe n'andi moko abiri asa n'ingwe ariko bitandukana ku mubyimba, uburebure n'amabara. Urugero nka jaguar